Sanibonani, ninjani? Asithembe niyaphila, mfaka Mkhonzi nibingelelayo. Ngiyabonga kakhulu ngokuba la nisupport le channel ngendlela enenza ngayo ngokushare ama-videos ukwa-like. Kodwa kakhulukazi ukusubscribe la ku-YouTube channel. Nokuthi ningifollowe lapha ku-TikTok. Ngiyanibonga kakhulu guys, I appreciate it. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela abangasubscribe benze kanjalo ku-YouTube. Ngiyacela benze kanjalo. Ngikhumbule sibheke ku-4,000 subscribers in order to introduce something new. In this channel. Sekusele kancane. Ngapha ku TikTok already I've mentioned ukuthi sezoba nama live discussions. Sengovezile lokho kusukela nje nge-1 sesizoqala sibe nama live discussions ku TikTok. Ngapha ku YouTube masifika ku 4,000 subscribers something new will be introduced la ku YouTube channel. Ngiyabonga ke guys. Bathi ningaqhubeka ni support i-channel ngendlela enenza ngayo. Namhlanje kafishana ke ngikhulume nje about lama statements abevela recently between esiwabonile between u-EFF leader ubaba Julius Malema kanjalo ne response kulawa ma statements avela kubaba uFloyd Shivambu. Sekubonakala ngathi kwabanye bayalwa uJulius Malema noFloyd Shivambu. Mina ngikubona njengokulwa kodwa ngikubona njengendlela engasisiza thina abantu abamnyama ukuthi if usinaka le inkulumo zabo sibone ukuthi kahle kahle sidinga kangakanani ukusebenza ndawonye. Ngiyibona leyo nto. Uthe leader we-EFF uJulius Malema nakuba kule meeting ebikhona between uDonald Trump noRamaphosa kuvele ukuthi abantu abayinkinga eSouth Africa i-EFF ne-MK Party. Uthi uMalema kodwa that doesn't mean ukuthi sekufanele bona be-EFF babe kwi-unit ne-MK Party. They are still continuing ukubheka i-MK Party njengesitha sabo as EFF. They cannot work ne-MK Party kusho uMalema because he regards i-MK Party as isitha sanina se-MK Party. I-MK Party ifuna ukudestroya i-EFF. So le statement siyabonisa ukuthi kunzima kangakanani. Kufanele ukuthi sithathe something epositive kulento evezwe i-USA le, especially lama video abedlalwa lapha ku Oval House noma Oval Office ya Trump. Kudlalwe ivideo ka-EFF leader uMalema ethi dubula ibhola. Kwaphinde kwadlalwa enye kababa uJacob Zuma la ethi khona sobadubula ngombayimbayi namanye kanjalo. Ukubonisile ukuthi the biggest worry abanayo Trump nabanye neSouth Africa i-MK Party ne-EFF. That's the biggest worry. Bababona njenge-threat. Kodwa kuze wakuveza even ke no Steenhuisen no-DA ukuthi vele abafuni ukuthi i-MK Party ne-EFF nange mistake bangene e-union buildings. Nange mistake bangene government yase South Africa because that will mean the collapse of the economy of this country and the collapse of this country.
iSouth Africa, kusho Steenhuisen. So mawulalela zonke le nkulumo ezikhulunyiwe eAmerica, uMalema kodwa uthini yena? Uthi still asekho isidingo sokuthi MK Party ne-EFF bahlangane. So okusho ukuthi uMalema mayikhuluma kanje usabheka iMK Party njengesithi esikhulu. In short usabambe lento ukuthi laba ngokuthi kwamukela labe MK ngokuthi bazomukela ama-leader avela kwi-EFF noma ama-member EFF ukuthi ajoyine MK Party. That means bayisitha esikhulu kunezinye izitha ze-EFF laba be-MK ngoba ba-destroya iphathi yakhe. Kuyasho ukuthi usekude kakhulu ukuthi a-decide ukuthi ajoyine noma asebenzisane ne-MK Party uMalema. Yayibona. But uthini uFloyd Shivambu? Uthi uFloyd Shivambu empeleni asekho isidingo sokuthi isikhathazeke kakhulu ngama-leader ama-political party angafuni ukusebenzisana ne-MK Party noma angafuni ukwenza i-unity nama-progressive parties. Uthi akumele sikhathazeke kakhulu, asifocus to the voters, si-unite ama-voters okuyiwona abaluleke kakhulu ukushintsha isimo saleli zwe leli. Uyayibona? So uzothi uFloyd uma bekungaba nohlelo lokuthi kwenzeke lento esho uMalema ukuthi si-destroy i-EFF, lokho singakwenza ngomzuzwana nje. Ngoba uthini uFloyd? Uthi kwaxoxwa even before kufonyishwe MK Party nama-leader ama-progressive parties, kwathiwa nayi into ehloswa uBaba uZuma ne-MK Party ukuya phambili, i-unity, to forge i-unity. Uthi abantu abaningi kwi-EFF abakuma-oppositions futhi kwi-EFF national level nakuma-province nakuma-district bayizwa lento eyayishiwo, bayi-understand. Okusho ukuthi kungaba lula nje ukuthi mase befika esinqumeni sokuthi baya-decide manje bavele ba-decide basebenzisane ne-MK Party, even if uBaba uMalema engakhuluma kabi ngoZuma nange-leadership ye-MK Party. Okusho ukuthi it's possible. Inhloso kaFloyd Shivambu is not ukudestroy i-EFF ngoba uphinda athini? Uphinda athi buka i-ATM for example. ATM ivumile ukusebenzisana ne-MK Party, kodwa i-ATM iseyi-ATM ayikashintshi. Yayibona? Iseyi-ATM nje i-intact but esebenzisana ne-MK Party ey'ntweni ey'ningi ukuya phambili. Ne-EFF ingenza okufanayo, ingaqhubeka i-EFF but isebenzisane ne-MK Party. So Malema akakufuni lokho. Umekwela ukuthi ukube uZuma wayeyifuna leyo unity ngabe wajoyina i-EFF. But uFloyd uyayiphendula lento ukuthi kwakungeke kwenzeke lokho ukuthi uZuma ajoyine i-EFF, and yayingeke yenzeke i-solution ngaleli zwe. Ukube kwakudingeka ukuthi vele kube nomuntu ofana noBaba uZuma ongakhona ukuba leader ukuya phambili ukuze lento abafisa yenzeke njengamaqembu abantu abamnyama ngaleli zwe yenzeke successfully. Fakazi baloko, within a year MK Party ivele yaxhuma yayoba i-opposition party eParliament. Okusho kona ukuthi ukujoyina noma ukusebenzisana kwamaqembu a-progressive ne-MK Party kungasondeza ngokushesha le change edingekayo kule country. Yabona nje lento esanda kwenzekayo ukuthi kubaleka amabhunu e-America, kube naleya conversation noma kube naleya visit ku-Trump laphayana e-White House. It shows ukuthi there are so many people who are catching fire on the other side. Laba bangafuni umuntu omnyama ephambili, they are catching fire. In short, bathukile. Yingakho betatazela kangaka begijima baze baya kuphi e-USA. Ngoba bayabona ukuthi i-MK Party ifikile. If ingenzeka lento eshiwo uBaba uZuma yokuthi
amaqembu abantu abamnyama ahlangana abe munye abe imbumba, bayabona ukuthi lelizwe siyalithatha back, silibuyisa ngaphansi kwethu. So yiloko okufuna uShibambu. uMalema akafuni uku-understanda lokho. Yena usabambe kwelokuthi ngatshontshelwa ama-members wami ku-EFF, ngatshontshelwa ne-leader yami uFloyd esaqala naye i-EFF, watshontshwa uZuma ne-MK. But manje lokho akuyisizi i-country kuya phambili, ukubambelela lapho. Kufuna kusetshenzwe manje kuye phambili. So into engingayisho nje ukuthi ngiyasithanda le statement sika-Floyd sokuthi akufocuswe kakhulu kuma-voters noma kulabantu abalapha phansi. Uma sixoxa for example la, uma sixoxa nabantu abakwamanye ama-political party including yona i-EFF, uyathola ukuthi these people bangayenza lento, bangavuma ukusebenzisana ne-MK party kalula if kungafika ithuba lokuthi uJulius Malema ayenze leyo decision yokuthi akwenziwe kanjalo. Ngoba njengamanje babambekile ukuthi bangakwenza kanjani lokho if kuwukuthi leader yabo ayivumi ukuthi kwenzeke lokho. Kuzoba nzima ukuthi bathathe decisions against their leadership, but they are ready. Uma thina sixoxa nabo la phansi on the ground, uyezwa ukuthi these people are ready ukusebenza nathi, because sonke semnyama, sonke siney'nkinga ey'fanayo, sifuna lelizwe lishintshe ukuze simo sibe ngcono. So in short, ngizothi kule video ngifuna ukuthi asisapothe le call yokuthi akube ne-unity, sike sibeke eceleni izinto zokuxabana nokulwa, siye phambili. Sinethemba lokuthi ama-leader afana noJulius Malema azokubona lokho ngokuhamba kwesikhathi, ngoba isikhathi esesikuso manje siyabizela ekuthaneni sihlangane sibe munye, siyenze lento together. Yiloko nje engingakusho kule video. Ubaba uMalema nobaba uShibambu mina ngibabheki njengabantu abalwayo, kodwa ngibabona njengabantu abafisa ukuthi umuntu omnyama aphume ehlupheni, kodwa izinto okuwukuthi abavumelani ngazo njengamanje yizo okuwukuthi abantu abaningi banaka zona than lento engaphakathi kubo yokubona umuntu omnyama ephume ey'nkingeni. Asibukeni lokho thina, sigxile kule positive part yokuthi bobabili laba bantu bala kupolitiki ngoba befuna impilo engcono kumuntu omnyama. Asithembe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kuzokwenzeka lokho, ngoba ubaba uZuma siyamdinga ukuthi asilide kuko konke lokho. Sonke, it doesn't mean ukuthi sithi abajoyini i-MK party abantu be-EFF, cha. Remain EFF members, but let's work together ey'ntweni ey'ningi, njengokuthini nje mhlawumbe, njengokuthi ake sithi kuma-by-elections for example, sisaphothane, sibe nomuntu oyedwa esingamvotela for example ukuze siwine lelo ward. Njengoba siya kuma-local government elections, kuma-ward wethu sivote ndawonye lapho, ukuze sibe nabantu esibakhethe sindawonye, in one house, ukuthi lo sifuna leti. Uma ngabe kufika kuma-national elections, same thing, sivote together ukuthi sifuna izwe lihambe kanje. Hhayi ukuthi yilo yabizo wakhe nalo, ngeke sinhlakanhlaka kanjalo, izwe angeke lize lilunge ngoba senza izinto, sithatha split amavoti lawo esiwadingayo ukuthi senze into eyodwa. Yiloko nje ngithi uFloyd noMalema asiqhubeke sithembe ukuthi ngokuhamba kwesikhathi they will meet, bake bathi futhi ungqumzana baxoxe kafishane ngale ndaba le, because ya politicians bangakwenza lokho ngokuhamba kwesikhathi, futhi ngikholelwa ukuthi kuzokwenzeka ngoba at the end of the day i-EFF ne-MK kumele basebenzisane ngaphandle kokuthi omunye agwinye omunye. You will remain the EFF, will remain the MK, but sisebenze ndawonye under one roof. Yiloko nje bafethu, ake siyixoxeni-ke lento. Niyibuka kanjani nina leyo ukuthi uFloyd noMalema babonakale bengavumelani kangaka namanje ngendaba ye-unity nokusebenzisana ndawonye kuya phambili? Uthini umbono wakho? Umfoka Mkhonza lo. Ngiyabonga kakhulu. Please subscribe, share
and comment and follow me on TikTok as well. Ngiyabonga.